Ajmo Karno. Ajmo svi kamer. Kamer. Pusti Karno. Neće, kaže da popusti puno. Još namet. Hoćemo udvojak rad. Jeste, ali samo neka nametnu prvo ovaj dan. Nametnu si. A vidiš i ti, jesi pročitala ovdje koliko je... Evo muzika. Ajde sad sreću nekako. Slušaj, ajde nek neko tebe slika. Ajde, pa mene niko ne slika. Ajmo, pušica. Još jednom. Šta te interesuje, ajde. Kristo, čekaj me. Dobar, uzmi sok. Evo izvoli. Ajde, koliko smo dužni. Ovako. Ajde, hoćeš piti soka? Leđa. Ajde, čekaj. Tebe snimi. Ajde, da te snimi ovaj čiko. Da te ovaj čiko snimi. Ajde. Evo si ja. Ajde, da te snimi. Na nju, molim. Četki
Mahti, Čiku, mahti, poljubac pošalji. Jel moj društvo zna da ste tako to biti ura djeti, gdje je taj... Da se razumemo, dok budete radili šta i kako se radi. Jel u redu? Svoje da sve što vam nije jasno, dođete, osmotrite 3 pozicije, nađete srednju visinu, srednje stanje i ovo će vam biti prvi put da radite u razmaku vremena i znaćemo tačno gdje smo ili gdje ćemo biti. Ozbiljno. Kako da kažem ovdje? Zoom, Google plan. Da. Tu se za nas ne treba mnogo. Ima se. Koji se bavi praćenjem vremena i njegovim prognoziranjem glavne i one se zovu osnovni sistemi. Je osmatrački sistem, sastoji se iz 2 podsistema, a u principu se radi o osmatranjima ili na plovilima, znači na brodovima, lukama, na... Ostavlja za organizovanje. Ne, povoljni kanalu, odnosno 9 kubnih. Idemo, ajde. Malo pridigni. Koji ćemo početi? Ajmo reći početi. Od Miroslav Ilić. Je lože li može? Ne. On je bio... Koliko si godine napunio do tebe? 20 čaj. 20, ja... Čao re, još sam radi. Ja sam rođen u sveću i rada, žula stara, pokraj reke ruže, a za ove devojku iz grada, sa usnama
Samo moramo doktora Pavlicu da kažemo da gleda malo kako se to radi. Ovo je bio pravo dobro. Nije bilo dobro, izvredno. Nemoj. Ovo je još jaki. Katove vratite jedan sat unazad. Čekaj. Sat unazad. Ne radi praznik. Bože, sačuvaj. Znao si da su veći. Dobre, gospodo, živjeli. Srećan praznik još. Živjeli. Hvala. Ovo časni gospodin, finski časni gospodin. Ovo je ekološki, domaća brodska. Obaveštenje. Brod je ušao u nultu vremensku zonu. Podesite svoje časovnike na 6 sati i 9 minuta. Bilo kako, bilo ja znam koga će ciklon da upati. Nije on sam tu, da samo njega. Mirko, Kad dođemo ovdje, To je nulta zona. kraću. da duže žiro. Fizički brnuli. Ajde, živjeli. Nemaju 100 kila. Uzmi piće, popij. Glavnom kuvaru pomaže i vojnik po ugovoru. Kovača iz Mjedra. Inače radim 2 godine na školskom brodu Jadran. Kako se snalazite u ovako skučenom prostoru? U početku je bilo teško, inače navikne se sve, uslovi su specifični, samim tim što je brod mali, treba se nalaziti. Vidimo, visoki ste, da li ste poneki put udarili glavom, da li vam smeta? Kako da ne, više puta. Možda ste primijetiti. Da li je navika učinila svoje da se snalazite sad dobro na ovako malom prostoru? Kako da ne. Vrlo dobro. Recite mi, šta to razlikuje brodsku kuhinju od jedne kuhinje u tipičnom restoranu? Pa
razlikuje prostor. Prvenstveno prostor je strašno mali. A što se tiče hrane, hrana je kvalitetna sigurno, kao i ostalim restoranima i hotelima. Da li kući vi spremate ili neko drugi možda? Ma ne, kući ne, ništa ne. Ima ko sprema kući, zna se reći. Ide na pine. Znaš da se okazni? Sad smo u drugoj fazi. Prema gore, Bajić. Ti si došao prema. Naopako si radio. Ti si se držao prema gore. A od koša prema gore? Da. Ti. Naopako si se držao. Desnom rukom držiš kapu. Leva ruka stoji onda desnom kapu, a ti si obrnuto radio. Moramo rasteretiti. A su svi davali ovamo, a ti si dao u levo. Udarne stvari su gornje pripone na krme i na vele. To su udarne stvari. Rekao. Za početak je bilo dobro, probili ste led, ićemo sad još koji put da probamo, odmor imate do 10:10. 10:10 ponovo ćemo dati signal za nejedra, postrojit ćete se kao za nejedra pa će dati signal za rubni poziv. Na brodu imamo dva pomoćne motore, famosna proizvodnja, tipa 2FP 612 sta 139 konjskih snaga. Služe za pokret generatora snage 100 kW koji proizvode struju od 380 V. Kasnije se ta struja preko transformatora transformiše u napon od 220 i 24 V. I zahvaljujući tom naponu normalno na brodu funkcionišu svi uređaji i instrumenti. Batuta Slavko. Šta su vaše osnovne dužnosti u mašini? Pa moje osnovne dužnosti u mašini jesu to što i rade studenti Vojne akademije Vojske Jugoslavije, to jest pomazivanje uređaja u mašinama, paljenje pomoćnih motora, praćenje temperatura, podmazivanje ulja i dalje da ne nabrajam. Da li ste vi stekli dovoljno iskustva i prakse da možete sami raditi u smeni? Pa ja mislim da se ja za ove 2 godine koliko boravim na školskom brodu Jadranu stekao takve uslove da mogu samostalno da obavljam svoju dužnost. Sad ga baci. Krma je više, dakle na 20, a ovo je spremi. Ne, pa lovi ne slačiš. Može. Vidi prestižan sa ovoliko velikim mamom. Y el segundo tanto para Yugoslavia. No hace falta animar contra la selección española en el grupo de calificación. Finalizó. Kako ne valja, odmah. En la fase de preparación 1, y ya decimos que eliminar la anarquía que en ocasiones impera en este conjunto, Yugoslavia puede ser uno de los favoritos. Largo, lo va a controlar Mihailovic. Mihailovic será la próxima temporada en España.
Afro, dugo mi ovu sliku. Žiko, A ja tebi pićak. Sardinu te nisam zajebao, bacio si Atinu pod noge, sad ćeš vala i Evropu. I Evropu. Bači. Ovo i ovaj je. Tu je centar. Ovdje. Ovo je ulazak. Idemo ovdje. Tu je tačka okreta, izlazimo napolje. Vidiš njega? Kanale, unutra, baze, vojne, bre. Jedna kula. Ili stup, kako hoćete, vidite. Zvani Ibel Musa. Kvadrat možda bude samo istočna hemisfera Evropa, a vidite kamenolom, grubo rečeno ili geografski rečeno, prelazak iz Sredozemno more u Atlantik. Alcazar, vidjet ćemo, računa se da Gibraltar traje južno ili odrta Espanjel i ovdje se Maroka. Oko suvereniteta nad Gibraltarom imaju Englezi, što Špancima ni u kom slučaju ne odgovara. Pojedi go. Jebo. Navršen citat. I rekao mi je sad da se citirao, pojedi go. I četvrti put. Da. Brzina da jebe majku je. Na guzičke, a? Ne, on brzo nego Jadran Pamce. Jeli? Ima to više varijanti. Ali on je onaj. Da, on je brži. To je zapad. Ljudi, mi imamo brže nego kod nas Franci. Dobro bre, i toaletni papir stavio u džep i snima televizije, jebi ga. Pazi, da li snima? Toaletni papir, evo, čekaj, snimi ovo, molim te, ovo ćemo sad, molim te, Mirko. Evo, gledaj, evo, toaletni papir, vidi. Čekaj, kako čoveku bre, pa nema da se stidiš, jebi ga. Toaletni papir u džepu držiš tu, pa nisi valjda seronja toliki. Pa ja uzem 2-3 papirića, jebi ga, ne, 100. Za 5 dana. Kako 5? Da ti kažem, majn kot. To je više čim više sere. Ima li veći od tebe činova ovdje? Ništa da nisam doživio to, jedna džukina. Znači, otkupljujemo ovaj materijal da kaže u vezi toaletnog papira. Jeste, taj deo. Može. A flis papir je malo, ili? Sad sve ima. Da mi popušimo Vignjeviću. Može, ajde popušimo. Izveo smo ti popušili odavno, ali da nadokladimo ono što nismo. Na licu mesta. Nikola, daš ti, ja mi napravim. Jedan tamo i dolazi. Nama ne ide gore. Dalje. Ide. Ovako ide. Znači, malo je povoljnije zbog iza. Sledeći, Duže noga, mladi ide. da vidimo! Idemo. Ajde, aplauz, ko ne. Jebi ga, nema. Pazi ruke, pazi kolera, nemoj skoliš noge. To ide kod nas. Bravo, ajde, bravo. Steži noge, bre, steži nogama. Nogama ne djela.
Pobedniku u višeboju u pomorskim, mornaričkim disciplinama za osvojeno prvo mjesto dodeljujem nagradno odsustvo u trajanju od 2 dana, a Mornaru Petrović Dragiju kao najboljem penjaču s nas 3 dana nagradnog odsustva. Samo 2 milje napore. Ovdje još uvijek za plažu. Dolazi vreme za plažu. Zelo se radi. Sedma sila, živjeli. Zdravlje. 4. živjeli. Opa, ide na ukršno. Ajde, popij jednu, evo ti. Rekao sam, Lavo mora više sa mnom se druži, ali on... Bez vike, bez zamora, da se sve jedno po jedno sredi, dotera, odmori, posada, uredi i... Onda idemo polako lisama. Makni se Pepe. O, Maco, to! No, mater vam je. A ti vidio što se vraća ovaj odnos? Nešto da ocjeram za kameru, može? Može. Man dizal prema Stepanila. Da si da je mogu konopa dođu točku? Od tega veliko. Ovo ođe pa, bum! Tako, man. Kako je to sve? Čekaj. Ako te se u problemu? The vessel was supposed to Vertel. The only way is for the vessel to remain. Dobar dan. Dobrodošli na brod. Moje kolege, ste vi iz Vojne akademije? Tako da moja ona, Ljubić,
dobije nešto od toga. Ne, to je tako, na drvetu. Tad to treba, taj vrijeme, time. Pripremite ovdje, a ja ću tvrtati. Preko Delibašića, vojni koji dolaze. Ko dođe iz Mornarice? Ta vatra. Mirko, šaraj Mirko. Koji aparat gledamo? Gledaš pogled uprot u broj 12 tamo. Drago nam je. Doktor Dugo Pejović, Podgorica. Doktor Vlado Suč, profesor Pavlović, Zemor, Vlado Kovač, Novi Sad. Hvala, mi smo inače na kongresu vinogradarstva i vinarstva svjetskom. Ambasade. Dragan Petrović Nikola. Štovanje, gospodine sad čekaju ovdje, pozdravite na ulazu na brod pravu. Rekli, kakav je protokol? Tačno u 8. Predsjedniče kapetan Boran Brod Petrović, najstariji oficir u brodu, dobrodošli na školski brod. Dobro, tako, smo na 2-3 dana Lenkovu, ovo je bilo tako i tako, ali ocjene odlično godina, ne stvarala se zdravstveno stanje. Znači škola je više, nema praktično kako četvrta, Kjeviću već do različite. Četa malo. Our senior officer on board, Red. Da, ostavimo čas. A da, pa takvi su ovo iz 7. Speeding. Veliko hvala. Mislim, preko ekrana. I dogovorili smo se da kad dođe u Beograd, malo posjeti Mitrovicu. Molim. Bila dugo vremena i bilo nam izuzetno drago. Malo da poznaju grade, vidim to je izuzetna prilika da se dođe ovako. Će biti prilike da će reći posveđeno. Dobro, hvala vam na posjećenju. Aj ljudi, čekaj, izađem ja. Neće ga, Vuksan. Vuksan, prvi put. Njegovu kameru, ja
skoči malo da spure svetla. Nema šanse. Vidi se lampica u Slušaj ovaj... Snimi me ovu mačku, ovako sam mačke juče govorio. Vezani na prozor. Te Crne Gore, Đurišiću, Majore, komandante Crne Gore. A kaže... Opa! Crne Gore i Sandije, i širom Srbanije, Crne Gore i Sandžaka gdje propade petokraka. Ojha! Da jebe oca. Kralja Petra Ganda, marširala kralja Petra Ganda, korak ide za korakom, a ja junak za junakom. On se bije zastava se bije za slobodu Srbije. On se bije zastava se bije za slobodu Srbije. Nemoj spavaju, nemoj to. Dobro, a mi sad. Gledale i beogradske dame, gledale i beogradske dame, korak ide za korakom, a ja junak za junakom. Boj se bije zastava se bije za slobodu Srbije. Boj se bije zastava se bije za slobodu Srbije. A lijepo bi bilo stalo da se družimo, da se opustimo. Ne mogu jebem. Lijepo bi bilo jedno piće. Dole pa se Bogu mole. Zanimili ste malo. Rekle dole pa se Bogu mole. Korak ide za korakom, a ja junak za barjakom. Boj se bije zastava se bije za našu volju Srbije. Boj se bije zastava se bije za slobodu Srbije. Boj se bije zastava se bije za slobodu Srbije. These pieces who are here to the early age. People here are navigation, nasljeđuju Peničana and shipbuilding also. I see much global studying South Atlantic. So 800 za tu goličnicu. Pošto je to nekakva samostalna firma, ne mogu bez fiskalnog zahtjeva. Spolje da pogledam, hoće da vam kažem par reći. Koji je tamo... Which makes it a unique west. Ovo je sve bila voda, a bila je plaža. Znaš li je jedno? Ne se vidiš tu led. Ovo ti je grob Vasco da Gama. Ali ja sam mislio da je... Naput.
Se ti stojim za volom. Valjda u Moksaviziji, šta li? Pa daš kad je Drena rekla, ranije sam vozila Mercedes, ali nije kako. O Bože. Nasmi se, Saša? Aha, Škoda. Šta ti? Ajde, bolje. Može malo. Može malo, samo malo. Čekaj, crni bananu, čekaj. Oho, vidimo se. Su se zatvori? Pa naravno, tak, sve tako. Može malo. Čao. Čao. Kad se vratimo, onda ćemo ga nima da zapati. Ajde, vidjet ćemo. Snema vas deklica. Espera. Esta le va a llegar a tu madre. Da igual. Ya no me quiere. Llévate el gorro. ¿Ok? Sí. No, espera, que te tienen así. Ya, Los gatillos. Te lo mereces. No, ¿Ah? Espera, a ver cómo te quedas. Peor en uno porque... ¿Qué pasa? Así que me van a ver aquí. Una cantina. Son toneladas de peso muerto y Lijevo, piše kartomona, voda, mačo. Da se provedete ili ne? Uživajte u eksku. Kad ste na dokovima, onda tamo uživajte. Evo što pričam, ne trebam učinu uopšte.
Drugi 60, jedno 10 minuta luku. Sad ću vam sad će gospodin Žeki, samo sekund. Nije imao čovječ. Kura, znaš kada je kupio 6-3 čovječe? I traži još. Evo sam izgleda 2-6-3. Da, gospodine Lukanoviću, igramo domino, časujemo rekreaciji. Ali mi igramo domino, odmaramo se, rekreiramo se. Danas je 26. jun, subota. Veki, nemoj da vatru za noge. Gdje se sada je? Evo. Oj si bi jezana. England, Sad ja je. Sad ja. Ajde. Naša koja je malo jajisa. Ima mnogo detalja. A ovo što si ti uradio tokom prethodne noći zaista je reprezentativno. Je sve rukom ili šablon neki bio? Sve rukom. Fenomenalno. Jesu te pripremali za ovo? Nisu. Kako si znao što bi raditi? Samo tako možda bude s nama, ne može da Ideja znači. odjedno. Uspjeli da optrče da udare na svakog peta. Ali ove bi mir, ove ga ne bi ubijale, znaš. Ove bi ove bukali. Samo da lepo. I onda sve reši. Prvo je trebalo svojevremeno dobro, financija, kako već, ti možeš da, ti si mogu da napraviš strašan efekt. U petak, na 2 dana uoči toga, ne bi i moglo se naći mogućnosti sa nekim mnogo manjim avionom da oni dolete, da tu stvar obave, pa onda na kraju da su manje ljudi i u stanju Oluši, uz 2-3 solista da su mogli napraviti. Došao Bora Dugić i Banja Oluši. Pravo je, to je globazna stvar, ali ako si donao u petak odustati od te odluke i biti miran, tom činjenicom, ja to vidjela. Ovo da se nisu bukvalno. Predlažem malo, malo da se nazre jedna, da smo zadovoljni. Onaj orkestar Garde. Sve lepše žene, da ćemo tako. Njihova muzika. Niko od vas nije bio, niko od vas sa Broda bio u Skupštini, kako je tamo doček bio. On je pevačica Fado. Thank you. I introduced yourself as a Fado singer. Okay. Ciao. How are you? Thank you. 3 times in our country. Here in Portugal is 2. Only 2. Let me introduce you to our boss, to the main boss. To se zezao malo, bro, šta? Hoće da ideš, žuri ide da pevaj. I must go because I have a performance now. Fado performance, yes. Now. Ne ovdje, bravo. No, outside in the city, yeah. Okay. Thanks you. Thank you. Idemo. Sa nama su dvojica mornara kojima je istekao vojni rok na polovini krstarenja, negde na otvorenom moru.
Zovem se Milenković Dragan. Isteko me ovaj rok, mada je meni veliko zadovoljstvo bilo da idem na to krstarenje. Utisci od prošlogodišnje krstarenja su ostavili veliki utisak na mene, tako da sam izrazio želju da idem. Starešine su me obezbedile to i evo tu sam gde sam. Reci mi, ne kaješ se zbog dužeg boravka u vojsci? Ne, nimalo. Ovo je veliko meni zadovoljstvo i zadovoljstvo mi biti na jednom ovakvom brodu. Sa nama je i mornar. Nikola Radmilović. Ja sam odlučio da zajedno sa mojim drugom Draganom Milenkovićem uputim se na ovo krstarenje za Lisabon. Vi ste i prošle godine bili na krstarenju u Grčkoj, tako smo saznali. Da, bili smo i prošle godine na krstarenje u Grčkoj i to me postaklo da i ove godine se odlučim na još jedno krstarenje, s tim što sam produžio vojni rok nekih 20 dana, međutim to mi uopšte nije smetalo. Htio sam da vidim neku novu zemlju, ranije nisam nikad bio u inostranstvu i sa ovakvim brodom stvarno je to veliki doživljaj. Dobar dan. Hvala, gospodine. Drago mi je što mogu da vas još jednom pozdravim. Izvolite. Sada te sada, da, to što. Dobar došli. Dobar dan, kako ste? Dobar. Drago, ja neke znam, neke... Kako je, dobro? Izvolite. Izvolite, da. Staroj bazi večeras svi očekujemo da stupimo u utakmicu. Pa vidi, svi smo boli. Nek se naši tako borbe daju sve od sebe i se ne hvala. O, Nikola, ajde ti ovo. Nikola, ti nas izvaki dobro. Fine, thank you. You know that even after the game. Da, to je vidi nas da se ponovno su nekoj Meksiko otvoreno puštanje u borbu. Pa dobro, Texas, the Texas and the Scottish. Austrijska. Dobro, kako se mnoge su svi znate engleski. A ja rekao viš ne znam na pipa. Zuvam nale mornarice, molim vas. Vidi Pecić. Fali mi treća ruka. Živjeli gospodine Živko. Živjeli. Živjeli.
Još prvo sok, a posle može i s ovim. No mi večeras, kad bude sve završio, onda ćemo sa Mirkom kasnije da vidimo. Ali tako da ste vidiš, kakav je. Lično mi je za... Pogledaj ovo. A on ga zna. I rekao Petrović da ima i malo. A nisu za tebe strance, da vodi računa o tebi. Hoće da dajem cigaru. Ljuge. Mogu da postigneš ovdje i da li bi nešto uspio da postigneš? Da, nego da samo živim. Ili ako ja radim ovdje 1000,5 maraka, ja te paru... 1000 maraka, ali prevede to. Prvo snima ovo. Polako, daj. Ima nekenka, ja ima gosta mora voditi. Radoš, ovo je meni sumnjivo, on samo nas traži večeras da su dobili. Brko naš. Najveseliji nam je to gost, najpoštenije ga treba uslužiti. Tako je. Najpošteniji. Kaži, koji je to čovjek? Kako hvala ti kapra? Hoćeš čast. Evo. Mani me bre, što vas snimaš li? Tamo je Srbija. Uvidotno možem den. Slušaj, a koliki ti je prijatelj, takav ćeš ispati na svijet. Dobar sam ja. Danas je 36, idemo kući. Ovo je naš glavni princa na brodu. I ove češće. Zoko srce. Mi se volimo. Snimaj da te uspije. Snimajte. Kako je bilo? On nije Dobro je to sve ljudi, nije to ni loše toliko kako izgleda. Vignjevića. Golova, ne skladja karte, pa da. Ostavite ljudi pa popite nešto piško i matra. Nemojte samo poku da pijete, ima ovdje koji pije i pije. Deli baš nas je na sve nagovori. Blizu Palma de Majorke. Svaka čast.
Ja sam želio. Dobra. Sad njih kako igraju i molim te odmah da prikažeš Nikoli. Ovo je... Nije dobro. Ne snima to. Dva je. Ima li kandidata? Dole! Ajmo sad! Ajde cepamo grobare, da cepamo grobare. Ovo je nevolje. Ajde. Da pitaš malo. Ajde. Sad čekaj, aj krug stavi. Samo ti će moći. Ajde, dođe. Ajde, Laura. Ajde, hoć da padne. Kao, treba. Kako je jedan uzman? Jesi li ga uvatio? Djevojčice, djevojke, žene, noćas pjevam za vas, za zaljubljene. Znate i jedne stvari što su smislili morali, što su širom svijeta cure ganjali. Znate i jedne stvari što su smislili morali, što su širom svijeta cure ganjali. Daj mi to što si godinama čuvala, za svoj nekog frajera, što nije mogao da sačeka, kasno je, za kajanja nema više vremena, čita svijet pijanje, ajde samo ljubi me. Moj šafe je to naprva. Čita svijet pijanje, ajde samo ljubi me. Gospodine potpukovniče, student vodnik Džarić Milorad, dozvolite da pristupim polaganju ispita iz brodogradnje i borbeno otpornosti broda. Samo. Elementi borbene otpornosti broda. Znam ja pitanje. Način odora vode i organizacija službe borbene otpornosti. Pitanje je jasno? Sljedeći. Gospodine potrebno što Stošić Tihomir dozvolite da izvuče kombinaciju. Stošić. S ove strane. Listi broj 5.
I s jedne i s druge strane listići. To je ti. 36, 23. Ali su vam jasno. Izvolite sesti i... Dobro, počinjemo sastanak. Znači, na dnevni red bi bio sljedeći. Kratko referiranje da se uradi do kraja i kada. Zatim stanje formiranjem hrane i stvari, hrane, studenata i posad. Plan rada, kada, šta je. Tako da to sve definitivno sad noću treba da uđemo u red. Idemo na prvu, to bude neko hteo nešto posle da kaže. Vratimo nacije su pokojnog Boškovića. Bravo! Nemojte se baciti. Idemo. Ništa ne pitaj kada. Gdje
malo. Bio Pa Čiko ti ne valja ništa, djeca. Čiko snima. Mirko, ovo je završen snimak. Sine, gledaj ovo, ovaj Čiko me čitavo vožnju zetu. Znaš? Ovo je za televiziju, za Jugoslovensku televiziju. Treba nešto vidjeti. Je dobro? Aha,